Намайг Алиасар Растани гэдэг өдрийн мэнд хүргэе. Энэ видеон дээр та нарт бол маш сонирхолтой тохион тухай яриа. Энэ бол арилжааны сигнал буюу үхлийн өмсөлт гэдэг сигнал тохион тухай ярина. Энэ онд одоо болов юу болох талаар ярилцсан. Энэ маш олон хүмүүс бол хөрөнгийн бир зах зээл дээр юу явж байгааг сонирхож байгаа. Сарын өмнө юу хэдэн 7 хоногийн өмнө бол маш хүчтэй унал болсон. Биднээс бол энийг хүлээж ирсэн байгаа. Түүний дараа бол дээшээ өссөн байгаа. За асуудлын гол бол өнөөдөр бол баавга төлөвт байгаа зах зээл 9 сараас хойш 12-оос 20% уналттай байгаа. Одоо хамгийн гол асуудал бол цаашаа юу болох вэ гэж үндсэн биржүүдийн мэдээллийг үхлийн өмсөлт гэдэг дээр авч үзье. Энэ юу талаар вэ? За энэ хөрөнгийн зах зээлийн SP500 гэсэн графикийг үзүүлж байна. Дов график дээр үзүүлж болно. Эсвэл өөр зах зээлийн график дээр үзүүлж болно. Одоо надад бол SP500 график таалагддаг. Яагаад гэвэл дов дээр 30 шиг үзүүлдэг бол SP500 дээр бол 500 компани хүйцээний хан шиг үзүүлдэг байна. За энэ 18 оны 19 оны үзүүлдэгрээ 18 он. За энэ 7 энэ ногоон одоо даавал нэг сарынхыг үзүүлж байна. За энэ үхлийн өмсөлт ягаад энэ чухал гэдэг талаар тайлбарлая. За та бол энэ хүчтэй уналтын дараа уналт бол 9 сард эхэлсэн. За өнгөрсөн оны 9 сард бол дээд зэгтээ ирж ирсэн. Ингээд огцон уналт болсон. Та үүнийг хараарай. 12 сард бол 21 сарын дундч ханшнаас доош орсон байна. Цэнхэр график бол 21 сарын экспоненциал дундчийг үзүүлдэг шугам байгаа. Энэ бол 21 сар тутмын дундчийг үзүүлдэг юм график байгаа. За энэ шугам бол бух баавга зах зээлийн дундчийг харуулдаг. You see, it is not enough for the price to fall below the 21 сарын дундчаас цэнхэр шугамаас доош бол is what's called the kiss of death sell signal. Үхлийн өмсөлтийн график буюу тохио ирдэг. Энэ бол огцон уналт болно. Айсвал бүр маш хүчтэй нууралт үүсдэг. За ингээд жоох өссөн байна. Уусныхаа дараа за ханшийн та хараарай. Ханшууд дэш өсөж байна. Огцон. За цэнхэр шугам дээр дөгцсөн буюу цэнхэр шугамыг одоо өмсөхөд ойрхон байна. Цэнхэр шугам. За энэ 21 сарын дундчийг бол үнснэ гэсэн үг одоо ханш дэшлээд. За өмнөх хугацаа одоо уналтын графикийг үзье. 2007 оны. За энэ графикийг та хараарай. In the last major crash that we had, of course, the last major recession, the last major economic recession we had in the world, notice we had a very similar pattern. Price made a top, then dropped below the 21 monthly average, as you can see right there. 21 сарын дундч шугам дээр доош орсон байгаа. Тэрнээс нэлээд доош орсон. Дараа нь юу болсныг хараарай. Дараа нь бол жоохон өссөн. Өсөнгүүтээ цэнхэр шугамд шүргсэн буюу цэнхэр шугамыг бол үнссэн байна. Түүний дараа юу болсныг хараарай. 21 сарын дундчаас бол доошоо баг зэрэг болсон байна, тийм ээ. За ингээд улаан дүрсийг хараарай та. That after, let me show you, after the price came to test the 21 monthly average, улаан шугам бол яг цэнхэр шугамыг шүргэнгүүтээ so after the price fell below the 21 average, came back 21 сарын дундчаас доошоо оронгууд ханш дээшээ өссөнгүүтээ 21 сарын дундч шугамыг бол одоо үнссэн байгаа. Буцаад доош унсан. Яагаад гэвэл яг энэ төвшингээс бол
And it Уул тус eventually of course it ханшны took out болтууд. the previous lows. За You see it өмнөх took out the одоо previous lows. хамгийн бага That ханшнаас is бүр what's доош called in орсон chart байгаа. analysis as the kiss of death sell signal. So За what you need энэ to see is графикийн first the анализаас kiss or the харагдвал test of that moving average and then kissing it goodbye by the rejection. үхлийн Alright. өсөлт And by the way, notice that after the kiss of death sell signal that occurred there, доош we went орохтой into a эхний much одоо bigger, much more serious хамгийн crash багаас occurred. And of бага course, the ханшаас stock доош market орсон eventually байгаа. dropped Ингээд by about 50% back in 2007, зах зээл бол 2008. 57 34% унсан Okay, байгаа. so you can see the Долоо. S&P, by the way, after that occurred, the За S&P та dropped S&P харж 1400 байна. at the moving S&P average, эндээс all the way down to below 700. 1200-аас Okay. унаад So, I'll show you 700 one more example. орсон байгаа ханш. Just go back to Дахиад the өөр last нэг major, жишээ үзүүлээ. the one Нэлээд crash том before уналт that. байгаа. This is the one. This is the crash that we had in 2000 the year 2000, 2001. Нэгэн оны So again, very Уултыг similar situation, үзүүлээ. very Яг similar энэ scenario. өмнөхтэй бол Again, маш notice the market төстөө at the top үйл back явуулсан in the байгаа. year 2000. 2000 онд бол Dropped below the дээдтэй 21 өрөөд monthly average. тэгээд It 21 bounced сарын back to it again. You дундчлуу can see there's the kiss. Okay, there's унаад the буцаад retest or the kiss of the дээшлэхтэй 21 monthly за average and the тэгээд яг цэнгэр rejection. шумаа дахиад өссөн байна. Essentially, that's the kiss of death. Шүргэнгүүтээ буцаад So just to be уналт clear, there's the болсон. bounce back, Ингээд kiss доош the уналт бол moving average, үргэлжилсэн. the 21 monthly За average, энэ бол яг and then the rejection from that selling bar үхлийн өсөлтийн dropped дохио below гэсэн the үг. previous low, the prior lows. That is what's called the kiss of death sell signal, which За, by the за, way occurred өмнөх a few months before бага өмнөөсөө доош the унсан 9/11 байгаа. attacks. Okay, so this major За sell энэ бол bar you see here, уналт that бол major drop 9 сарын bar, 11-ээс that major drop essentially the өмнөхөн 9/11 болсон attacks, байдаг. which of course forced the stock market to drop further lower. But Terrorist notice that ажиллагааны really the өмнөх market was энэний already in дараа a bear бол market. хөрөнгийн We had already зах got the зээлийн kiss уналт of death болсон sell байна. signal months before the 9/11 attacks. За And you can see after the kiss of death 9 sell сарын 11-ээс сарын the өмнө бол market яг went энэ into a much уналт bigger, эхэлсэн байна. much more serious crash. Түүний дараа бол The ингээд маш S&P хүчтэй fell уналтууд from about, үргэлжилсэн. SP бол 1350 all the way down to 1350-аас 800. 800 Why does all this тонсон matter? байдаг. Because something Энэ very ягаад similar чухал could be вэ? Энэ happening бүгд right чухал now вэ on гэхээр the markets, although it's not confirmed yet. яг couple of эдгээртээ things. ижилхэн одоо We үйл got явдал something зах similar зээл to дээр this болж back in the байна. year Гэтэл бол яг 2010, бүр 2011, except the батлагдсан difference is байхгүй байгаа. there was no kiss of death. 2010 онд бол бас яг In the ийм year төстэй үйл 2010, yes, there үйл was a drop явд болж исэн байна. below the 21 За month. өхлийн өсөлт Yes, бол there was энд a бол kiss бас of the болсон. 21 month 10 онд average, унсан. but there was no kiss of death. 21 сарын Because the price дундчаас бол did not доош fall оронгуудаа below the prior lows. өхлийн өсөлт There must болоогүй. be a Ягаад drop гэвэл and fall below the prior дараагийн lows уналт to нь өмнөх confirm the тэр kiss of death. хамгийн That бага did not happen in уналтаасаа 2000. доош унаагүй And it did учраас not happen in ханш бол 2011 дээш явсан either. байна. 11 Because онд in бас 2011, ижилхэн. yes, there was a drop below the Яг 21 month өхлийн одоо And тэр there was a kiss of өсөл the босон 21 monthly average. 21 сарын The test дундчийг of it, but there was no kiss of death. шүргэнгүүтээ буцаад Because the price did дээш not өссөн get байгаа. rejected. Ягаад гэвэл өмнөх Did not fall below those lows. So in 2011, бага ханшнаас 2010, дээш we did доош not get унаагүй the учраас kiss of дээш death исэн байгаа. signal, and Ингээд 10 therefore, 11 онд бол as a энэ result, we did not өхлийн fall өсөл болоогүй. major bear market. In Ингээд 2015, we did бага get зах the зээл kiss of рүү death sell signal. But of шилжсэн course, байдаг. unfortunately, in 2015 that онд year, бол that was a false за энэ signal. бол So you хуурамч can see 2015, yes, we did тохиолдсон get the байгаа. drop below the 21 monthly average За and the kiss 21 of сарын the 21 дундчаас бол доош and the унаагуудаа rejection. But дээшээ unfortunately, that happens өсөөд to be a буцаад false огцом signal. Just like уналтанд everything орсон. in technical analysis, Энэ бол it's not бас going to work хуурамч every single time. It тохиолсон. works the majority of the time. Now let's take a look at Энэ this chart бол here in байнга 2008. ажил And the big question we're asking ажилдгүү. right now is, За could this be, 2018 оныхыг харъя. could this pattern be repeating itself Одоо this биднес year? And again, өмнөх as we've seen before in 2008 and in үйл 2001, явдал дагтах when this нь pattern occurred, it 11 resulted in a much 15 bigger, оны. much more serious crash in the market. So you can see we had the, again, just to repeat, we had the 17-8 оны close үйл below the явдал 21 month давтагдах нь but the тий. kiss almost. За we haven't одоо got there бидэнд бол yet. яг I think if the S&P gets үнсэлт бол 20, болоогүй байна. Цэнгэр шугамж шүргээгүй. 2620, then we'll have the kiss За confirmed. 2000 And then the next thing we wanna watch 613 out ч юм уу for, 15 next дээр thing we очингууд have to яг look for шүргэн. is whether there's a rejection. Үүний дараа So the next thing юу we have to болох wait вэ for гэвэл after the kiss огцом is will уналт there be болох нь үгүй юу an гэдгийг asset drop биднээс ажиглах хэрэгтэй. below the prior lows. За below 12 the сарын lows of December. хамгийн бага That ханшнаас confirms доош the орох уугүй юу rejection, гэдгийг and it ажиглах confirms the kiss үлдсэн of байгаа. death. Хэрвээ тэгэх юм бол At энэ present, it өхлийн hasn't үнэлт happened болно. yet, and we're not saying it's Өнөөдөрт gonna бол яг энэ happen. It's үнэлт something to be болоогүй. patient for 21 and сарын see if it дундчийг бол happens. So we шүргээгүй want to байна. be prepared in case the За signal яг энэ үйл явдал dissolves. цаашаа болохгүй In юу? case we see the kiss of death sell Энэ signal сигнал уу энэ this тохио year, which одоо I think давтагдах probably, юм бол if it's gonna энэ happen, үйл it явдал needs нь to happen 19 он by, I think, болохгүй February юу? or March. харах Okay, no ёстой. later outside of February. Миний үзэж байгаа бол But let's 2 see what сар happens. юм уу? All right, guys, 3 so сар that's the kiss болно. of death sell signal, and let's see if that actually gets borne out
this year. За энэ онд We have to wait for the rejection үхлийн үнсэлж явагдах нь үгүй юу? the kiss of death. Ажиглах үлдсэн байна. And remember, if it gets confirmed, Өмнөх then ханшныхаа potentially that could mean we're heading for a much more serious crash. өмнөх like we had баг in ханшнаас 2008, доошлох юм and we бол could see the markets crashing to 2,100 or even to 2,000 levels. If the 2000 pattern repeats itself this year. 1900 Alright, guys, hope this эднээс video рүү унах helps. So please магадлалтай. give it a thumbs up and also please subscribe for future video updates. Thanks a lot. Энэхүү бичлэгийг Happy 24 клубээс та бүгд зориулан хийлээ.